Ukoliko imamo potrebe za izdavanjem avansnih računa, u pretrazi ćemo ukucati avans, odabrati artikal avans u odgovarajućoj poreskoj stopi i promeniti mu cenu na iznos uplate koji smo evidentirali avansno. Nakon toga, potrebno je da definišemo kupca. Odabirom opcije kupac, biramo kupca iz spiska ili, ukoliko nemamo kupca, idemo na opciju dodaj kako bismo dodali novog. Potvrđujemo, idemo na opcije, avans, biramo način plaćanja, kako je taj avans uplaćen. Ukoliko nije na današnji dan, idemo na opciju promeni datum uplate i biramo datum kada je avansna uplata evidentirana i time smo dobili avansni račun. Kada imamo potrebe da dodamo novu avansnu uplatu za isti proizvod ili uslugu, idemo na račune, nalazimo prethodni avansni račun, idemo na 3 tačke, kada se utvrdimo naravno da je to taj kupac i taj avans i kažemo izdaj novi avans. Ponovo dodajemo odgovarajući artikal avans, menjamo mu cenu, unosimo iznos sledeće avansne uplate, otvaramo opcije, avans, eventualno promenimo način plaćanja, unesemo datum uplate nove, potvrđujemo i dobijamo drugi avansni račun. Kada je potrebno izdati finalni račun, pre toga se svi stari avansni računi moraju obrisati. Pod računima idemo na zatvori avansne račune, štikliramo račune koje želimo da poništimo, kažemo nastavi, potvrdi i dobijamo novi račun koji ide minus 15.000, avans refundacija. Nakon toga pritiskamo 3 tačke i kažemo izdaj račun za avans, gde ćemo na osnovu ovog storniranog avansnog računa napraviti novi finalni račun. Promenit ćemo cenu proizvoda ili usluge koje želimo da naplatimo, vidjet ćemo da je ovog puta iz avansa plaćeno 15.000, odabrati opciju recimo prenos na račun, generiši, potvrdi i dobiti račun.